Na tau lawe ane afi koe kamata eni e tau wako ki he mea o kuhoko i he wholawholamo mamanlai o kui koe siuperi. O kui koe siuperi. Pea ko uia koe siuperi koe prokalama e ngai whatupe ia he otua. Ngai kai ke whatu ia e hata hata. Ngai whatupe e he otua koe ne kawenga ke whamoone ki mamani ke ne whanau o whaito toko whai mesa e otua i he nanga o whakaai e nga mai te mau o nga huhua mai e tapa koroto he mani mai whanau. Kiko ni mau ke iro koe koe child of God. You are a child of God. Yes, yes. So, ko koe koe nga hawikai te ke hiki o ni ma. You not a child. Pea koe tapaki o siuperi ke children pe ai otua. Amen. Rea katoa koe whanawa ai otua. Talia sisuka a au ai siuperi. Talia sisuka a au ai siuperi. Koe uhinga o e siuperi kainga koe tukumai pe koe release. Release. Tukumai e otua e ne tapa mane kola ken whanau. I'm talking about the children of God. Koe siuperi, koe whamone he otua a ne tōmarie ke whainasa i ne whanau. Ja taia, ulotu e ka puta, pe te ulotu atua ke is not for you, I'm afraid. Whiauraki, koe hoko ai siuperi, o hoko he tau e ni manoa kotoa pe. Kotoa pe, pea nai kamata e hawa ua September, o e tanima ke hawa ua September e tahauno. Koe e mo me ke mau whainga marie ke mo tani e tāpua ko eni. He kutai ta he koe siuperi wha au sipe a kue. He kai ki toi mo ui au a toi another 50 years. Koia te whainga hoku tōku i ngata i hoku siuperi wha au si ke mau ai tāpua ko tau se te me otua whama a kue. Amen? Ia katoa te tāni hoku tāpua ki. Whakawheta. Whakawheta. Ok. Te tau siore waki ai. Koia, koe whakatawa taina. Koe siuperi o kuhoko he tau horo ni manoa. O kai koe tau e ni manoa. Koe tau horo ni manoa. Nā kukau i he taimweri ko ke ia koe Swiftley. I he hoko koe ai siuperi ko o si. Pea koe hoko koe li ko mantui na mabraka e kori si o kau i ai i he whakatau ataina e kunsa alote ai kau tā mate na nau ngau e ke mate e toko tolu me hua tolu. Pea hanga lewa e kunsa alote o whakatau ataina he si peri ko o si ai kau tā mate koe ni toko tolu. Koe mea na whanongau te ringa koe hoko ma pesi peri whakatau ataina kōpua. Number one, kaya ko kai siuperi ko whakatawa taina e kōpula. A year of freedom, a year of set free e kōpula. Ka parewa pe koe ha, ai mea kune hanga ha i koe. Iroi o kai ka kōpula na rofe prisone. Ka koe tāla i taha ka kōpula nofe tua prisone. O popula a prisone i hona roto, ka popula tu a prisone i hona roto. Popula i hona sino, ka popula i hona roto. Koe ia le hoko mai, ai aho koe ni, koe aho ia oi freedom. Freedom, set free, sei ni kotoa pe ko motuhi. Sei ni kotoa pe ko motuhi. Uluaki koe tukumai, pe tukuane. Fikawa o release, fikawa koe freedom. You set free. Pe koe ha mea o kukai te e tawa tainai. But this year, you will be free. O te popo
today. Kono tolu, ame a hoko heni. Ko tau koini, ko tau o toi whakakato, restoration. A ia of restoration. Pe koe tau o toi whakakato pe whafo o. Ko ora na i kai asa taha hao paanga e toi whafoki mai paanga koe nai mori. Ko koe ne alu ho mari, alu ia koe ita a koe toi whoki mai ho mari. Ko koe ne alu ho whanau, e toi whoki mai ho whanau. Ko koe ne no pōpula ho whanau, whakatawa taina pia moia. Whatever thing na hanga hai, a koe ni a hota u, he hoko tua taha pe he tau ni mga fulu. Amen? Koe haa mea, pae langa hake, koe tāna ne ame whai hanoia koe pe, kai toi hanga ia, o toi whakafoki mai. God work it out of restored, ao mea koe ia nai ame. Pe ko ama koe ia nai hoko, e toi whakafonu ia e otua. Not you, not any man. Pe ai kai, e awa e otua, ke tako nei ro whaoa e paanga nake more o whafoki mai kia te koe. Amen, eh? Whafoki mai kia te koe, koe ngā ke tāpune mea koama. E kamata who'o ko mo ui. E ia ngā whafo, koe tau o hiki, te tau hiki, e hiki e tau i whi, e hiki e tau CRC, e hiki e tau ministry, e hiki e tau business, e hiki o mahinga, e hiki o mawe, hik, koe ha, e koe tau o increase. E hiki o mea koe toa pe, e hiki o mea o toa pe, pako whaamu he ose e tau ki wike taha koe ni, mo nofange koe whamaoni a tonga tapu, ke osi aia ko ka haini, awa koe nao no fiu kume no ia, e computer e banking. Os, whoki e maro te fia. Ala te taha, na iai a ene ha, ai toko taha na mari mo ia ku aru ia, os whete kutuku mai ni whanau me hoa me api api. See, a time of restoration. Ko mea ko ta pena i mole, ko mea ko ta pena i mole, e toi whaafoki mai. Ko mea ko ta pena i mole, e toi whaafoki mai. So don't worry he mea nai awe. Ai ki tō tānai, hea o no ho koa. Koe no ko pāngarani. Pēn tāngi te nā pē o mai i fo i tā pē ko ia. A koe muri foki, pe a me tau ka osi te kia, ia me tau ka osi te kia, pe a koe niu. Te mate tāta e ki ne hiki atu, pēne pehe mai. Tupua e koe ai mo ua, ka whaitan ko toi to tongi mai. Pea ki hanga ha, whakahua ia, ki ho a kāu. A mau iyo. Kai toi hanga e o tua, o mai ki toko taha ko ia ke pepe. Ka ne ala ki he toko taha ke mo foi business ke he, ke na whafoki mai. O mia yungara. No matter what, ko o tua ia, o kune whai e to tongi pepe. Ime? O hono sai ia. Mio ka kagona na ave, God knows the right person. Ke ala kia ke whakakato, a ine faithfulness mo ne whaitoton ke ne whanau, ke na whafok mai. Ok, te ta, lau atu ai uni mea koeni, pasa hoko lewa ki he how to get them. How, e whewhe lewa, ho hanga mau mai, ai uta wa koeni. Takoa ki number 1. Uraki, koe tuku mai, e otua, release, whatawa taina, release koe mehe hai, a ia of release, mehe popula,
pōpula ki ai. Hape mea me hanga hai koe. Hape mea me hanga o ngai koe. Te hange marame lawe peho loto. O ke omoi tae se mali. You're not happy. You feel uncomfortable. You never go to bed early. You sleep late. You always talk to your wife or to your spouse. What happened to you? Or maybe you have an awkward boy. A boy in your whanau. O ki kai kere rei, ki o mo i kato haafi e tō. Kai ki ngā pule ia, pake hoko lewa koe po pula ko whawaka, tisi ia, even tonight. Amen. E ka matanga o tua. O ni lisi o tau atai nā ka te po. Pe o wai hata ahine o ke nofo pene lenga, nā hola ia mo hata masii, ke po pula ki ai he sio sio fi, ke po pula ke umea ko toa pe. Ka, koe tau koe ni, e tau atai nā kato ke ali ai. Le tiko wa ni matori pa ke whata, whiawa! Koe tau whawhoki mai, hoko la mole. Te koe restoration. Koe tau whawhoki mai, hoko la mole. Nai ai hakoloa, pe ap. Nai hopo i o mole. Kako koe a rightful owner. God will return it back to you. Manatu ai tonga hau e whiwhine o eke mai. Nai ai tō taha mei hapai na niao o kore karo whai ne la langa. E ale whiwhine no la langa e whimu me pane ange ki ai tola la wafe ki ai, ko to tongi ia. Oe au sene ta e ua te gai whakafoki mai la langa ia ko os. O ange whiwhine. Koe aho koe ni, koe wike koe ni, e kai tai whakafoki mai ho pānga. E koe palomesi o tau koe ni, o e siupeli, o tau ia, o te whakafoki mai o koloa moni. Before I left Tonga, telefoni mai whiwhine koe ni, whamalo atu mika, koe o tarafi mai pānga pe me Tonga, o mau. What elu? Koe mea o koe wak mai ka te au. Whewhe mea koe te au mai kau hoko pēia. Hoko pēia. Nei ai hono nei ame he taha alu koe ia tālu ai pēia. Kai ki toto tongi mai ia pēa ko ngālo ia iai, kamu kai ke ngālo ia te ko. Loi, e kai ngālo ia. Owa te tokanga ki ai. Pe toi hao e to tongi whawhoki me iai. Pe to tongi whawhoki o toa mea taha ke he hopa. Amen. Le atoa malo sisu. Malo sisu. Oia. Ho masiva e toi hao peia. E po osi. Hanga he kia fotu kokoe. A rightful owner te koloa ko ia. Pe koe paanga ko ia. Pe koe ha api. Pe koe ha iai hi tonga ko hopo. I whiawe e iu. Sa don't go to the whare hopo. No fo pe koe ia o tala pe ke o tua he whafoki mai ia. Ia I tonga na, ia tō tāna e hau ko hingoa. Hingoa no pele, o kopoi a hingoa no pele. Ma tāna ke hoa no pele. Alu fia maari. E ka whai hoko ko ni e mau pēia e koe mohu maari. E ose whai whakatau tonu pēa hoko a tai pēkai ke mori. Ai whai tai tōro koina. Anything like that. Because this is the year of restoration. Whawhoki mai mea nā mori. The rightful owner. Amen? Amen. Koe whawhala Levitiko wa fitu wesu wa wha. Levitiko wa fitu wa wha. Ke poini hono ua koe toi whawhoki mai hokoro amore. Whetoro. Koe canceli homo ua. Debt cancellation. Whawhala. Te talo no me tanima. Vesiwa. Katoa. O kai homoa beta. Katoa homoa ko pau ke canceli. I have told you this person in Tonga na iai hono moa he panke. Pe ala te apai ke toto ni fiu kumia uska iroa ke kompita. Ke toi foki mai pe ia.
o mana tu ia ke tākua o kukau ai kanseri o mo ua i siupeli. Amen? Siupeli. Lea katoa e kanseri o mo ua. O kai mo no me panke. O kai mo no me atatu mali. E kai ha no me o whanau. E kai ha no e kanseri kotoa ia. E o tua. O ea te. Mea kotoa o e siupeli i ke kleimia. Ma tu ke tohi te tarono me tani ma vesiwa. Whiawha! Whiawha! Maroi! Le tiko wano vesiono. Lau mange vilaya le tiko wano vesiono. Maroi! Le tiko che merino e ponua. Te lau? Le tuku che merino e ponua. Pate mo tokoto o ikai whaoha e ataha. Na te whakao se man pomi le ponua. Le ikai poa to hele taha lo mo ponua. Te lau mai, whanau mai. Ke malu ia o toa ta lau. Pate tuku che merino e ponua. Pate mo tokoto o ikai whaoha e ataha. Pate whakao se man pomi le ponua. Lai kai poa to hele taha lo mo ponua. Se me malu ia o toa. Kati to hera ko ia. Hele o ho api. E malu i ko he o toa. Te nofo ho api. Te moho whanua o malu. I kai te aha kaha kai haa. I kai te aha hae whare. Kai te aha tutu whare. Pakoi whiri kau na hau ke kai haa. Tā mate, whāua. Kua pau ke nikuna i ngā tōru. Kua pau ke nau tō lai lai. He uhamhe o tua malu. Ho kere kere. Le tiko wao gesiono. E ne nofo koe he merino. E ke nofo koe he tau ataina. Whao si e tāpua ki whianima. Te ke tupulahi. Increase. Te tupulahi. Le tiko wanima. Wanoa ki he woua. Mirai. Le tiko wanima. Wanoa ki he woua. Le kapau te mo pehe. Te mau kai ai ha i hono tau whitu. Te wakai o kutapu e mau tō tau. Pe u te mau moe. Ka te o tutuni ke tō e tāpua ki ka te motor. Ni hono ono e tau. Te wene fua, te te unga, mo e tau e tō. Tā te mō tō tau hono maru. Ka te mō kai te tau motua. Te mō kai a, kai oua, te mō moho, hono viva e tau. All right. Kai ke whātau tau. Koe tau koni is the year of rest. Kua pau ke nau ange, hamaro alo ke kere kere. Hamaro alo ke ngowe. Hamaro alo ko whai e ka malu. He kai te toi alu ko ngowe. E tau koe hono no. Te ke utua mea muta mea kutoe, oku nake tō. He ngonea ke tau e fitu. Koe tau whasiu ia. Ai au tatau ia mai tau e ni mano. Te ke kai pe me toi toi ngā ngoi koe he kai pe toi osia. It's so wonderful. Te ke kai pe mo toi ngā mani oke. Mo toi ngā uwhi, mo toi ngā talo. He kai pe ke toi osia. You can eat and eat and eat for the 7 years. Pe toi whakata he o tuas. Ki e tau hono paru, tau hono hiwa, 2 more years, tāna ki mai ia, ki ho tupu increase meirangi e o tua. Pea ta tau ia, moho ngau e paanga. Sai, vai, i men ke whaina ta ia. Wa tau kakai tonga?
o nga whalala pe nga tōke nga ue paanga ke mamai nga paanga me nga mōu. Ka koe lao o i taku koni no fitu it's a year of rest. No mo maala, no mo nga ue. Koe tau ia o i malo lo whakasapat. Sabbath rest. Why Sabbath rest? Koe tau koni ke te toi alu ngowe. He ke te toi alu ko maala. This year, kamata ia May, September, woa, ake September tau koe ni. You get into your house. For your malolo whakasapate. Sabbath rest. No more work. Mau whewi. Kai mau mei whe mau kai. Ko whewi. Kai totongi ake hai mau uhi la. Ko whewi. Ko hai kai totongi ake hai koe whanau. No he kai kai la maa ieni. E tatu ngaki. Ai tapa koe siperi maau. Amen, ko he tau ia koe ni, tene malolo mei tua, ka ke huo malolo kiloto. Teke alu lewa koe kiloto he malolo whakasapate, okay, rest in God. Mau ia? Kanai taha, teke alu o malolo i he source of money, source of food, source of fala, of ngatu, of koloape, source of everything for power to get out of failure, permoia. Have a Sabbath rest from outside, kage get in of failure na molotua. Promessa otua, não vai te ngoe kade fafanga pe moto. Kage pema, kama me te mau kai tau ko me tau ko. And then I will bless you. Teo hanga o tāpua ki honima. Taha mea, oe, Sabbath rest. Koe ala mai e ki o tāpua ki honima. Show your hand, you will turn gold. Koe winga ka, e li liu honima koe gold. E gold la honima. Hame peke ala ki ai, tāpua. Hame peke pā ki ai, tāpua. Hame rete ke ha o ala, ka ke ala ke mea kai, tāpua ke mea kai. Ka ala ke pānga, hau e pānga. Ka ke ala ke tuitui, hau e tāpua ki ai. Hame pe e ala, honima ki ai, kore liu kotoa pepe koto tāpua ki he o tua. Amen, eh? Hange ko ulili ka, e tau mo ui o pe e kai rau. He kai ke rau. Ko ni ma neo ne uri, ko ni ma neo ne vari, ko ni ma neo ne ha, mo ne na pukaro ni, ka liriu he o toa ko koula ata. Rea katoa, whaftai e ke ofa. Whakamalo. Sai, ko lau ia ai whaukula, lau e potoi, uraki mea, he kai tika toi bebe ua, he koe o tua utapu ke loi. Ke tui, o ki kai loi e o tua. O ke tui, koe o tua, ko nere a kuta pe uhongo. O ke tui, o ta tau pe o tua me ane a whipo e aho nimo a pongpongi. But why we questioning in our mind? Ko mea pe o tua me whai. Ko ne whakakau ke ianga aho i mamani ke uko sipe. Ke ne whakaari ke ne whanau ne whai to tōku. He's so faithful in giving to us all the riches of heaven que tau enjoy. Que tau tu e tai mita so ka tai mara. Que tau whakakau i aki. Okay. What shall I do? Ko hana mai mea. Teu whai. Kai hoko mai e futa pua ke nima. Kai pay off e ka. Kai tā pune funo he pure anga.
Kai to tonge ako e whanau. Koe harewa ai mea te whanga o whai. Number one, koe ao koe ni tutune o tua. Mo whanonongo. Mo wifi e tampite. Mo wifi e sofua. Ke whanonongo. Ki mamani kua hoko mai e tawataina. Hallelujah. Koe me ai whina ngau e ki o ki kai ko trumpet. Au kore peka whaifi. Te mo i trumpet. Au kore ke tau ai mea mo oni o whai Israeli ko stofua. Tapas pasi ke fu Israeli ko ni. By looking or watching at your shortcoming or your leg. Kau sio ki fe, i ke manga tu ki lalo ko peni. All right, don't ever watch Honolulu. Homoa, Hopapalma. I call you Fanau. I call you Siasi. Don't ever watch or stay a minute because you will look like that. Kake fatu hosio. Sio atu. Ihe tui masala. Ki he mea otu aten hamani mai mahau. Hallelujah. Amen. Amen. Kota ame ki tonga, como todo mousio hai ngato tate mo matai ngato. Como todo mousio hai uri mapena te mo matai pere pere. Believe me, kaya hata ngata na fosio
Because that's what you watch every day. Hiki koe, oke sio peko, look up and look forward. Don't look back. Don't look at your shortcoming. Uri ho. He koe ke sio fi, siasi. Koe hame sio fi. Koe la ko taumata. Koe mea influence lantai lo taune ni patausi. Ai mea ko ke sio kio. Kapag te tau na fopeo sio me panga te tau matai paang. Kapag ai hata ne whakafofa, kai no whaki motua o siofi, moto e sio, moto e sio. Kone alu horo ana e ke eko fo mata ko pero tahi ne ke tu ai o sio ki. Sio ate e ki. Kai ke to sio e han i skeko i spenya ko. He kuhanga e mea ko te sio fi o fusi ma te power e mea ko da pe watch. Amen. Power mega e hangaleva e homata o fushi mai a object pe ko ha mega o ke haleva koi o ke look right there. Dan na India. Tutu ni mau alke motu kato ana yo tua India. You never believe la wafe. Ai o tua lotu ke a India. Ale mo toni vai tanto me ke tu ta baka. Pete si o peke ngai o tu. Ngai akam. Papa tai ko ma fa he kai ko he baka. He kama ma ka hau. He kana ke me tam si ha fe kas India me tres. O sit next to me. Quando tu pe va, pa tu le va hiti le ya. Ke ta fa ke ta. Kai ke ko sio ke he futa mo mo whakaafo. If you keep watch the Indian, then how are we holota? Koia o te whakamama te ko taha matatara mo mo whakaafo. Then are we holota? And you look exactly like that. Papa no fo tufi nga oto ota te ke mata nga oto ota. Padre no fo siofi ho leki ho no te ta tanto spemoia. E ava mai no mata ko ava ho no. Te mata e worry. Koyo ko tuto unio super to enjoy your jubilee, you have to focus to kwe lalo. Kake focus pe go ke oto. Amen. Focus pe. Koi haleva ai me ai loto I ho sio ho mata. Koi me ai ua ko tangi to kanga kia. Heka ke sio noa I he kai mai. Ko sio ke o ia foi me o number one. Teke sio aki ai tui. Ai tui ke fu me ako ai urua te nuhua mai. You believe because God has said and mentioned it. I will bless you with all the riches of heaven. Nama mera me fai go sio e tui. Ko tui, te tanga e ki ai. Ko ta fea go fa cristiane pa mo to foi me ai ua. Ko fa me ua, ko ka kai lotu ki ta to ke ta fea me o to. Number 2, ko ka kai nga ua ki ta to ki he o to. Sai, lotu mo nga ua. He I kai whakatongai ta mai he peru matata kai kau e tui uki ka mo moi whahoi fua e ta. Ai te sio lewa, ko mea koto pe ho lotu ka me inga koto ape. Lotu ka me inga koto ape ka lotu fia. O pa sika hake ho foi ka inga tai kof, tai put an envelope. Ko envelope ko ya ko tui ta ui o faith, F-A-I-T-H. Haleva faho foi kamenga no tu. I foi sila ko tui. He sio pe o tuaia. Ko tui pete te ilo I. Pete ilo I ho kamenga no tu. Ko tui te le sio faho fua. Ai one aki ai tui ho kamenga no tu. Ko lot ko to pe ki ha mea mana tui ke ha. Envelope aki ai tui. Kof aki ai tui. Preto no haki heki. He koe mea sio ma ilo. He never take notice of us without faith.
Mea ko tape ta fai he tui. A ke hiba he tui. Ta mea he tui. Pifi he tui. Trumpeti he tui. Whaainga mea ko tape fai he tui. Mana tui ko sio ko keiki. Ke hua mai ene fūtau paki. Te ke whakalaka ho tono no tak te ke siofi koe lau. Fōkasi he otua i he tui o kune whai to ton ke te palomesi. Te hanga raku mai mea. Na Deus palomesi. Amen? Ki kaua koe weka. Ko tātou ka kai ngāu. He tawaro tau hi ngāu e me mea whai na kua tahana. Ke tau ngāu e salvation. Ngāu e mea kotoa peke e ki. Ngāu e i e kei. Tawaro tau e i whaatwhei. Koe ui ngā ngāu e. Ka aku ke whaihiwa. Whaihiwa. Ko whake whaihiwa atui. Kai hake otua. Ka aku ke whaihiwi. Ko whake atui. Kai hake otua. Ka pe se tuata, ko whake atui, kai au ke otua. Ka pe tako tata lavau, ko whake atui, kai au ngā ue ke otua. Ka pe whaila tofa sapate, ko whake atui, you do everything by faith in God. Kai au kia. Ko to kanga tu ke tui. Sai. Ka lama pene pata tupu e sa tu. Ka tu haka o. Ka fuata fulolo, I don't believe he maranga lolo. Koe ngā, he arape o ngāre. Number 2, mawina, matu ka pe tānoa pe i he sio ki he otua. I whakalaka he ngā oto ota. Whakalaka ho tō no loho no. Whara o te tono whea, i oto kamoea kia. Whakalaka tō ke sio i he tui. O whaitotona o tua kene palomesi. Okay, number 2. Ka auspete e maui. Aka te hawata mufo. Koe fo i lea. O kui koe wharao. O trust. Koe wharala. Koe li kotoa ho mama wha. Ke mea ko ke wharala kia. You don't carry your own weight because you have a Bible, you can hold yourself. Remember we are halfway there? Halfway there? Right. Pea koe whara tōna mahe tua ke tau hanga o omi aki. Ai, fusi pere koe ni ono koroa. Kua pao ke tau o atu ho tau mama wha. Hiti atu ho tau mama wha. O tupu ia ki e otu. Maria? Lord, I need to pay off for more. Pag off for atu, ke tala off si peli, koi na ko sa ata mai ko to fai to ton ko kai ke loi. Okay, Lord? I wait for you. I trust you. This is what you are every moment. Without anybody knowing it. Mau falar? Lord, confirmou que o favor é a minha fala como pula que ai. Confirmou a tua. Ela se verá que sim. Ok, Lord? Hey, que é coisa para ter ele tá aí rolo. Hey, que é coisa para that's what you are every day, every minute. Don't carry it yourself. Quand vai ficar o ataque esse assim. E aí vem aí se eu for final time to tell que fala lá. Very, very hard. Quando eu vou confirmar que ele foi toda a corra tu vai ver o valor confia. É uma logo batu. Logo que afio. Se amanhã não está a mele. Se uma caixona vai estar tu vai na fazer na uaia. Fai aí boy.
Now, when I rely on Him, He starts to work out your answer. Teke o male pe koi. Wo kai te tō muti lo tua mele. O male pe koi, o asa pe ngai ta tau a sioni. It'll be a big surprise to see. Your need has been met by God because you put your weight on Him. That is what Falala is all about. The family will have to go solo that one. Vai o como Falala aqui. Quando eu estava bem, eu saí do pé, eu estava bem. Estava aí no lugar. Ai, foi a bem, foi a bem. Não, você vai. Oi, que bem ao doutor. Ok, ai que é tu more Falala. Now you do it, and love like you. Oh, meu, tá bom, eu já estava tu e ele já falou isso. Até quando eu vou falar, olha tu como mamãe fala, olha tu como mamãe fala. Diga como mamãe fala tu fez. Então, quando tu faz o todo o que te for lá, tem a foi meia lua, tem o falar que ele ganha para o Messi. Nga o mai pa mantu ki ke kofu ako o lo tu mo ki ma ate tui o ki ave aki e si o mai o tu aki o faith not ane ako kuloto ka ko faith o asi aki ai pa kuloto ai o tu. And go to the last one. Number 3 ke ma wai o tapu aki tao fua kakato mo ke fai to tonu I e foa ki te o tua e le whaka, i e tataki ko. Whai te tōn, tau fo I le tiwi. Mugi sioma. Ko tō ora tau tōna tau whanawe hake ngai whamiri hapai. O kutanga na I he ki he foa ki. He ko tau pehe, if I give too much, I will be poor. Te masiva. Ka kua koe ki ta tōru ia, I he koe hae lahi o fo aki, koe lahi whata tau ia a mea e mahua mai. Amen? So I have to tell you to memorize this word. Give. That's all you are. Kapal ko na whanai mahi wang matua. O ko kuk. Te kore kei ki tokoni mai. Ke ki. Amen, eh? Ko whai whapui puri. Oi, how much you going to get? Mo e lahi me mahua mai me tua. It depends how much you give away. You give your time. You give your power. You give your strength. You give your wisdom, you give your knowledge, you give your time. Give. It's not only money, but you give yourself. Give. All that's around. When you do like that, God will come and say, receive. Ma. Because your life was wrapped up with give. Oh, you think I'm going to give it back. Pero hinga pero give it back. Pero give it back. Give your time. Give your dignity. Give your photo. Give your ilo. Give it back to the friend. If you do that, because you're going to tell you, some of you will receive something from God tonight and tomorrow. I receive something from God. Because your life was packed with giving all the time. Give your money, you go to the market and buy a lot of things and feed other people. Papa, if they don't what he had given, o time he ought to. If thou kiwi ki ta tori, o ki tau whai I right way, e hui fua mai au mua. Amen, eh? But
Foi o que eu pololo a pouco ali que porque ele vai poloar. Como com e fefe que taria que qualify que poloa itali que tala me vai a pouco. Porque a última foi minha pani. All your life is to give away, according to the direction he ought to afford, a whole giving. The love of the family I give. Why? You give, but doesn't seem to come back. Hanging ke foaki, kai peke tafe mai. Hanging okay no for God, a heaven your close. A closed haven. Okay, to get no open haven. Why? Because we can get to get que fã que lá foi para ter que foi capete. Que lá foi para rotear que foi uma Stacy. Que lá foi para rotear que se o macacai. But I remember Jesus. He's a man who watch and giving. Alo tuwa kaulini afa na alo ta fefine wito. Kata automata suya one sili be kaukili. Kaukili. Ka faifa le frata mai si fine tu wito koi. Porque stende ti beta, que gotena leta. Nane alo atu ko hono ko toai. Onhamale vai si su pic te wito. Moi foi seni te tava para le kanda. Because you see all of what the size of your giving, but the size of your heart. That was passing on to us. Give, that can live, can get land, good soil, can do a full, teao, afe, mano, kilo. Amen. Thank you, if you want to ask me, what do you do with your money? I give. For hamaha, totenga. The evangelio ya mawani. Kung nagdoro yung awe, nilang wali yung kakaguto pa yung mamani. I gave to them. Kaya ito lang tayo ilo pa ko fiha. Kung may fay ko lang, kung may kerkele na itahape yan. Ay kerkele ko yan. Kako sumama o yan, bako umake leaki. Konawa ko fay, many time from year to year. Kailang wali yung kakay, kaya fakakake siya si. Mo ako na ko yan. That is the right soil. Kaya hanga to, wala ko ay hote nga. Kaya faka uhamay. Fa-uhamay, hero ko. Kaya fao siya din ba sa ito? Ako ko na biging famululin. Tao ko na, kuwatoro. Ay ang takay fanaw ko. Ikaya ko ito kaya ko, mahagutite ko. Kaya mo totong may mahagutite. Kaya ko na kafe. Amen. Mo famon pe mo to pa de kola mo fa se ka. Ke kole ke o mai pe ke de ke ai. Ka hanga fu ye te a foi fa ka ko. E ai pa ma pe ka kai. Ai ta ko ke le le. Ka te pe e o ka ko ki ke o ma o ai ta mo o tu. Pe e a o fola. Pe a Pada Oscar apa kita juga Oscar pangai Oscar lagi. Apa kita juga Oscar pangai keha. Kalau foi yang tak main now yang more than $3,000. Pula me fiscal no sila toma how dia dihen argument one back to America. It's more than that. It's more than $3,000. Para mo kayo ho ke loto ke anu tapwa ki. Kita awet dapat kioku kita sama fasiane kakai pepe au ale aku petiti. Ai pe
Tamoa ai tu te tamoa multiply, multiply, multiply. Oa ki le goro pe e ngai ako e ni. E ku fia, ki o tua. O pei ki kene le ke ta raku te ngai ke tupo fuanga fufu. Amen? Don't forget, ki ha. Kere, put soil. Koi ha ai put soil. Koi tau taha kong ne ame prosperi o tu whaki mama ke uera mari papa. That's it. That's the best soil maunui. Kau i kai apito a whio tua e ko ai koe ni ke moha oha o mana mo pa sio e haka tua tauek mo todu the right soil. The soil e rei taha. Pea koe ta ko tua pe for more than 20 years o alo me mea mamani o tō tenga. Aloha, ano tō tenga ke fuanga fuhi ke whewhala o aki e tau koe. Tō tenga ke fuanga fuhi. Tō he kere tō he kere tōri. Ake oskoia. E tō sio rewa tā koa. Ake tō atu e tua. Nai tu wha osi. Ako leo tu e raku mai o mea e taha. Sonta ni mami siki. Kabante mo no foma e rea. Kia no foma e te mo te kore hame ake. You can ask anything. Te hangare ho tu a whaka te kore. Sayo, hang he vesi goni. Oni hanga o ma e te relationship ka mo o tua. Kupanga e taha mea. Kapante ke nofo e te au, kia nofo e te ko. Isa pe nofo aki relationship. If a taha relationship. Kupanga te taha pe mo o tua. When you become one, you don't have to pray. You don't have to beg. Come back, fight kofa aba mea. Kofa sino mai in your eyes. In front of you. Well, yan hiu kake mahin. Mawapan dito nga. Pag-isipin nga maklaro yun. Kaya pala may tama pa yung sila. Ang siya ka kaya akito nga tama. Koe fuwa tama. Ama ang tawa te baka kuho ang tama yun. Kau tatani. Kaya ko hono mo ni ko pe hebe e ku faka kau mo to. How I wish que ya apretava. Que wa kia. Pemawa pe os mawe te pile a karasi. Pa hame ko fase ka ko futini tama. O leve. O ta o tu pe o kai pe o me vai o futini tama. You don't have to waste time. He said, "Oh, tua, kung kora ke o mahakutini tama." No, all you are when you are one with God, all the thought you desire when you have it, never vai o fascino mai. Don't try to do it till you become one with God. Taha mo o tua, hate me ai how far over now, o spehe mai ai tu ai ako. Te au tu fia te siokia. But the shepherd may not have the best secret to a dollar. But if I want it, nothing wrong. It's empty. In my God. For 23 years, in my experience with God, how may I be one with God? Amen. Pega te to more than in a begging God. Call it, Lord, once for her, porque mal foi facau e no ata mais straight away fascino mai. Come here, come here, Vika, keep your wallet empty. Keep your wallet empty. Ono ina, ona taiki te ke whakaukawan o ko masiva ke whakafonu ko oani. Okay? Once it's empty, I fill it up. Once it's empty, I'll fill it up. Once it's empty, I'll fill it up. That's my testimony. Ihe keep the direction. Amen. Te ria na mo be mo do o ko ngatu mani. No.
Te tu Maria ko ye ya. Ta ko ta pe confirma pe mo experience. Ai tu Maria he o tua. E ko ta ko ni a sipe. Ko ne osi hanga ye ta mai ke ku. I will release. Mea ko tope. Mea ko tope. Ko me ke tu kwa ya. Ko to fia na ke tu. E ga ma la ke tu. Kako fie ke ma pate mo mo to la. Take it tonight, come tomorrow, empty your bag to be refilled tomorrow again. But don't forget before that, prayer meeting of the women tomorrow morning at 5 o'clock. Delight is in the house, so we're happy to have him here. Providing you want to the food to lunch, get up our week, and Fifi and the Yena Hong Kong. So you pick up your bag and get ready to keep. O nga o me ko ta pe fofu aki atu ni ka ho fu malang dia. E sio ma pe ke tu. O nga o pe ke relax or rely on God for my female. Dios para o me sin tene. O me ato